Mwaramutse neza nshuti mukunda kandi mukomeza kubana natwe hano kuri uyu muyoboro wa YouTube yacu kandi yanyu ya Hagume TV, muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije kugira icyumweru cyiza ndetse na weekend nziza. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, Imana y'amahoro ikomeze ibarebe neza kandi ibishimire. Tubahaye ikaze rero, tuje kubagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo cya tariki ya 25 Mutarama umwaka wa 2026. Turakurarikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Tubazaniye amakuru makuru agezweho mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi 200 bamaze gufungwa kandi 30 muri bo bamaze kwicwa. Ese mu by'ukuri ibi ni ibiki bikomeje kubera muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda? Ese ubundi ibi bintu nk'ibi biba bikwiye cyangwa biba byemewe n'amategeko? Byose ntujye kure urabisobanukirwa muri aya makuru. Ni mu gihe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yatangaje ko ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice byose bigenzurwa na AFC M23. Ese ibi bintu ari kwishoramo bizamubera ibyoroshye, dore ko atari bwo bwa mbere abigerageje ariko bikamunanira? Wowe ntujye kure, aya makuru hamwe n'andi agezweho hirya no hino nibyo tuje kukugezaho mu makuru arambuye, kugira ngo umenye amakuru yizewe atarimo ibihuha habe na gato. Wahisemo neza rero kuba wahisemo Hagume TV. Turagusaba ngo udukurikirane umunota ku wundi kugeza ku musozo w'aya makuru, kandi turasaba wowe ugeze hano bwa mbere kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu wa Hagume TV gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Nicyo kintu cy'ingenzi ushobora gukora cya mbere, ukareba ahantu hari akazogera munsi y'iyi video ugakandaho, nawe ukinjira mu ba mbere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tugutegurira umunsi ku wundi. Kandi kuduha comment, gukanda like ndetse na share ugasangiza inshuti ebyiri cyangwa izirenzeho, nabyo aba ari ingenzi kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane dukorera mwebwe, kuko tuzi neza yuko mukunda ibyo tubagezaho, kandi bitugaragaza ko muha agaciro ibiganiro n'amakuru tuba twabateguriye. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru, kuko duhari ku bwawe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru agezweho yizewe hirya no hino kandi ku gihe. Hamaze kwicwa 30 kandi turacyashakisha n'abandi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe na leta 200 bamaze gufungwa, abandi 30 barishwe. Yabitangaje ku itariki 23 Mutarama 2026 abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Kuwa 15 Mutarama 2026 Museveni w'imyaka 81 yongeye gutsindira amatora y'umukuru w'igihugu yari ahanganyemo na Bobi Wine wo mu ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi NUP. Ni amatora yakozwe internet yamaze kuvanwaho n'ubu butegetsi bwa Uganda. General Muhoozi yavuze ko ingabo za Uganda zihanganye n'abo mu ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi bari guhungabanya umutekano w'igihugu. Yagize ati, twarashe ibyihebe 30 byo muri NUP. Abandi bayobozi b'ibyihebe byo muri NUP bari mu bwihisho, bose tuzabafata. Abo bari mu bwihisho yavugaga Bobi Wine utagaragara mu ruhame kuva amatora yarangira. Guverinoma ya Uganda ishinja Bobi Wine n'abamushyigikiye kugira uruhare mu mvururu zakurikiye amatora. Mu bice bimwe na bimwe abamushyigikiye bigabije ibiro by'amatora barabitwika. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi uyobora Kongo ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC M23.
Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo afite intego yo kwisubiza mu gihe cya vuba ibice byose bigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwe. Ubu butumwa yabuhaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean-Jacques Purusi nyuma y'aho abarwanyi bose ba AFC M23 bavuye mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama umwaka wa 2026. Guverineri Purusi yageze mu mujyi wa Uvira ku itariki 23 Mutarama 2026 avuye mu buhungiro mu Burundi. Abwira abaturage ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo mbatangarize ko vuba tuzakomeza kurwana nyuma ya Uvira hagakurikiraho gufata Kamanyola. Yasobanuye ko nibamara gufata Kamanyola batazagarukira aho kuko bazakomeza kurwana kugeza bisubije n'umujyi wa Bunagana wafashwe mbere y'iyindi mijyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati nyuma ya Kamanyola tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana ndetse n'ahandi hose. AFC M23 yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yayisezeranije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bizakomeza. Imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasubiye mu mujyi wa Uvira tariki ya 18 Mutarama uyu mwaka wa 2026. Abaturage benshi biganjemo abo mu bwoko bw'Abanyamurenge bahungiye mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC M23 birimo Kamanyola. Naho mu Rwanda rwakiriye abarwanyi bavuye muri FDLR. Mu gihe cy'iminsi 3 u Rwanda rwakiriye abarwanyi 33 bahoze barwana mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR, Nyatura na Wazalendo. Ni amakuru yatangajwe na Gatabazi Jean-Marie Vianney, komiseri muri Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo, mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Gatabazi yanditse ko mu minsi 3 hagati ya tariki ya 20 na tariki ya 23 Mutarama muri Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo bakiriye abahoze ari abarwanyi 33 bo mu mitwe ya FDLR, Nyatura na Wazalendo bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati bagiye gusanga bagenzi babo muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe mbere yo gusubizwa mu miryango yabo. Mu bakiriwe barimo abasirikare 8 bahoze mu mutwe w'ingabo zidasanzwe muri FDLR uzwi nka CRAP bayoborwaga na Letona Colonel Guillaume nk'uko byatangajwe na Komiseri Gatabazi Jean-Marie Vianney. Iyo abahoze ari abarwanyi batashye bahita bajyanwa imutobo kugira ngo bahabwe amahugurwa agamije kubakuramo ingengabitekerezo mbi ya Jenoside, bigishwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma bagasubizwa mu buzima busanzwe mu miryango yabo. Imibare itangwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kuva 2001 imaze gusubiza mu buzima busanzwe abantu 12,602 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose baje mu byiciro 75 bimaze kuhanyuzwa. Turabashimiye cyane rero ko mwabaye natwe mukadutega amatwi muri aya makuru twabateguriye yo muri iki gitondo. Mukomeze kubana natwe hano kuri Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho ku gihe 5 kuri 5.
mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi ukoresha, ariko cyane cyane wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu wa Hagume TV, ikintu cya mbere cy'ingenzi udakwiye kwibagirwa no gukanda kuri subscribe. Ureba ahantu hari akazogera ugakandeho nawe winjire mu bambere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tugutegurira umunsi ku wundi. Kandi namwe musanzwe mubana natwe turabizi ko muri inshuti zacu zakadasohoka, kuduha comment, gukanda like ndetse na share mugasangiza inshuti zanyu ndetse za Hagume TV, ni inkunga ikomeye mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari kandi wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije icyumweru cyiza, ibyiza byose rugira atanga turabibifurije. Amakuru yacu hano kuri Hagume TV yo nakagaruka, murabizi ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Dusubire mu makuru ataha. Ciao ciao.